Kaduka vekaching hon kar news kelang radu an abang puang pihak hansita me pinia daba birta longpen adap kemia kardom napa jeriklo kardom tang te pinia daba birta arjuik tha Dipu Lamding Road kilometer narkep DABF office complex along Phai Kuni Niphai Krehini pen Niphai Kriketom Arnian Nini Abaha Dipu area Baptist Fellowship mate pati hek pen DABF Ningkan Pokep Kepleng mate Sertalen Katalon Mesten pen Kapichun Ponabirta Nangle Kedam tang Parokre Sirkia pra Troxikia pra Hinia Ningkan pen Parjapsi Pining Surihini ra Inkoera Hini Anikan an Ningkan Pokep nang Plengsi Sertalina Jamek Mesen pen Pamanpon Go into all the world and preach the good news to all creation mark Angkung pi Kretrok lapen Angkung so Krepo pen at HPNC Jamek Mesen pen Pamanpon Ada porpai troksira achitima por pen Reverend Dr. S. Rongpi, Senior Pastor DBC pen DABF Administrative Building in Buponlo. La Sopi Reverend K. S. Ronghang Meipu DABF Lapen H. Killing Chunbang DABF GJCC atum arideng pensi DABF Alama ing Turponlo. Lapen Sing Tiso Bidisar DABF pensi Golden Jubilee along ing Puponlo. Labang Swalong Aluhiaman pen Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM atum Richard Togbi Amar Singh Tiso MAC atum Joni Timung Kadom Terangpi Het Singh Rongphar Lapen Dr. Mongwe Rongpi atum Chetongdun Adap Karcho Girja Hood Speaker Reverend Kamson Rongphar General Secretary and Mission Secretary KABC Pensi Arnamalam Than Ponlong Lapen Jubilia Him Kedok Reverend KS Ronghang Meipu DABF Pensi Ing Than Ponlong Dipu area Baptist of Fellowship itu Ningkan Pokep an apor nang lisi ni itu bini tadi create home November sini na kore hini itu nondak talon lo tapi langsung ajubili lagi itu puna tuha kuligau iya tuha ha Donsiri Dimapur Ian thuge pu Lamding Langpher Chuto Langpher aben ian thuge habukule dai rayan so jurisdiction de adage headquarter ro masolong ri phange dake nitum raksi padolo aben pini nitum monduli granite cap aben ke kachala me tu korai si kadowe but prikero thakana tu fellowship da chingrum lo Laben ini tu angkat cingrum, laben kita alhi sarpo tu chief executive members tu, ia matu council leader, among tim tu kan, tetap culture dolinsi, culture hero ben, la ia matu siam tu pen sidak dora perlo. Asi non mangen itu, anak fancy rolo, labang so me, kicun pe me po, laben non la media tu mesti me. Kado kabil hai na claim dun kado kabil hai na tuli dun kado kabil mission posi itu jahak rola tu mata tapi ahin pengbang atuman mulai bang atuman NKB pengbang atu ben long ri pengbang atuman nihang dua baguri tapi ke Chukela area Panjan Hiri tapi ke Sapapani EKBC Arab laso akeja tum anda nang cingrum dun perposi tum cihok piglo pini tum so me arna ma phan kirolo arna ma haki pilo laben tum ka chitong cingrum no posi tum cihok piglo son tha mugabang yerni asame tum ka chela bani tum age ma tha ponar pet age claim ra pet je phansi ni arilo aben ni kroilo mo kabang yerni anta Osong saksi itu fan arna ma pori pitui, tapi osong saksi itu kita punya fungsi ni. Arna mangno, penang tu mangno, rat angno, lapen ke arna mangno anta ni songsi, jeneng rilo.
Ansu se akhir jumi ka do ko long sa padu ka pena. Dolamara community hall along Phaikuni ni Phai Kriketom Arni Hem Phumukrang Adorbara Hinpen Tirika Mamai Keseng Ponabirta Kat News Asahemalong Birta Nangle Kensing Ingti Pen Kachari Ponamea Long Harsing Hanse Pen Japon Linsi Bongchin Arnam Ahirjume Ke Hang Padapon Lapen Hem Phumukrang Adorbar Amea Long Alhiaman Pen Hem Phumukrang Adorbar Tiripia Mei Achunbang Harsing Hanse Nilip Nihang Hawar Ame Hem Phumukrang Adorbar Achunbang Kensing Rongpi Hem Phumukrang Adorbar Tiripia Mei Klembang Phu Sarbe Be Lapen Mensing Tokbi Anparta Nilip Hawar Hem Phumukrang Adorbar Klembang Phu Robin Teron Pen Chenglok Pinangan Kitikiring Atum Chatongdon Hem Phumukrang Adorbar Pen Kiwangji Mati Jonga Chiklo Nipaing Kora Isi Pen Nipaing Kora Hini Arni An Ninia Baha Hemphu Arani Katalon Ponjia Pan Tirika Mame Keseng Along Chedon Sar Pen Arpu Kachepek Pon Laki Mei Phu Sontos Rongpi Dun Mei Phu Robinson Rongphar Kong Chunbang Gotom Terang Rap Chunbang Ronjet Terang Sai Hem Chunbang Bura Singh Kiling Tangka Maha Chunbang Dhoniram Rongphar Pachathang Chunbang Robinson Kiling Lapen Robelson Rongpia Tum Hen Lopasi Birta Rebdunlong Ini ladak dolamara hawarong itu Hem Phumukrang Adorbara Hinpen Tiri amai pen cenglok itu dak ke bang lake lalo ni to manengkan wang son tak taksi peneng anengkanan ke ingdeng ingkoira ke thom an ke chok iglo Hem Phuarani pu aron bari mate karbi methanganim ka ching hon tum an chitong sin tum kai ke pat palon bom wang bom si penengan ke nengkan ingkoi rai ke thom an ke pleng lo la si peneng bang ke ladak dolamara hawarong sin tum Hem Phuarani pati po la ke mati yong a cheklo tarik ingkoi rai si la pen ingkoi rai ni ni aparman si dak ni tum do ije la so Hem Phuarani ko ni tum kalkli ka phe jo do ponji la pen thu kado ka we karbi karbak so doa na phanta ni tum dak tur hang piji la pen la sol ni ke the ke ding tum phan si tame ni tum chopa alohi sar po tum do ji tasi la sol ni pachun pa mekaji phan si pini ladak dolamara hawar long ni tum pini reception committee mate tiri kama mai ke sengi phan si la so mai pini padopon lo la pen la so mai chundet pen api lote Hem Phuarani pu pachun pon vek lo nang pu only tum ning ke thedo athe ke dam tangan si tame Hem Phuarani long si tame dagli tum local MSc lo EM lo Richard Tokbi sara ke high non education EM lo alang li si tame dhorom amen dhorom alam awe pin pen alang li si tame un an nang cherap dundo la si peneng asengkan long si tame dak dolamara hawar long ke pachun ponji Hem Phuarani long ke Litoma IM sar ake hai Richard Tokbi da jase met pet ni to manang cherap do jipu ni litum Hem Phumukrang Adorbara tum ninge the pondo la pentu ke damtang hanjang langsung ate surya jana long ni tum Hem Phuarani ke pati pon long sitame itum karbiang long ACM Dr. Tuliram long hang sitame penangan lake si hini anat ni tum manang kerap dundo la son tak taksi akaprek IM Sujorong Falsara ke hai penceng lok penangan ke thege ding sutani li tum manang kerap dundo la pen departmental officer dom sitani li tum manang kerap dundo la sila so kerap along peneng sitame ni tum chun ponji pusining tedo la pen hong hari mate aron barim anim kaching hontum an edon pharo pusitame ni tum adon Tangtenon Malong Sopora Phan Birta Mo Ington Iksinang Birta Kime Nangli Tuma Phang Isi Birta Kime Dong Si Nangli Tung Hem Kachukim Jiapan Hon Mohortar Kelong Jiapan Kiri Tasik Sat Dokpok Pulote Ili Tung Karbian Bongpen Kang Pucheng Akulat MS Hansel Brothers Hardware Along Humri Damit Non Ladak Nangli Tung Hem Kachukim Jiaharmu Ang Ton Pen Long Igji Lasonsi Tin Electrical Items Light Bulb Selling Light Pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen chenglok, kapre ahamu sitame long igji. Lasi humri iknok MS Hansel Brothers Hardware. Adim lake dong mukak Samilang Road near petrol pump Karbianglong.
An so se katini thuji of khan la aver kipi anambara lang khumrik no. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Diana mo phit puthot birta long wang thuik long. They thor rong teke lang sana long phai kuni ni phai krehin yar ni food fest ki bi pona birta pherang ke pet birta na pale. Rong teke lang sun development committee me phu bor sing rong hang chun bang hemson rong hang la pen claim bang phatum pen patra pi pong si rong teke lang sunalong food fest padapon. Food Fest ki bi pon ke jasemet labang solang sun an so se kapaching thurjia phansi rong teke lang sun development committee hen pen Food Fest ki bi pon pusi alang litum pen pachini pon rong teke lang sun along tourism sai campaign sai kideng pon ja phan Caribbean long autonomous council tourism sai kam kilang iema phanta alang litum pen kachuning ri pado Anparta local MSC mate EM Richard Tobi Pensitame Laswalang Sun Kapaching Thurjia Phan Rong Teke Lang Sun Development Committee me phu Borsing Rong Hang Pen Kachuning Ri Padupo Hello je mo phi o gi tu je la sang so lang sun ma ga na ma ni hut haku pen si thik thai den ta po si je la dak kidu abarim pohon mu ba ga jatien pa phang no long le ये तुम लाहलो के थे ने मांगे लथी नि तुम अदुक वे अफान खिमचिलों ले जिथालों ले पिना खूब ना में तबांग सो दिन नि तुम पासाप माने साप सिकुन पो पांगथिर पो अपन सोलांग सुन मागे काइके पदुवेल ने पो फान पकलांग ने मो फिदा पचे थांगनो ने पो फान दिन तुम पिनी सोया तुपेन थिंगवाय पेंसी बाखो अपुस्टिस माने पुराना भाग तुम बों lang kihat lok sini tu je long pe podu asi isi ada long letum Islam ni ke po de long an bak Islam ni school tu no somado pan tine ida mu ba chiki thegi pu na yo ni si letum bang so lang tu development committee pen seng ku chen tu so tangka po tha pen so rong ru pan ke dam ki bang awar sai chiki thek di ma ko farman pe tu na bang so farman pe tu bang so apu ses ki ding mang la lo je la mu pen ni than lo la bang so ke je tu ana mani ki thik tang po je bang ani si pini nang pur de na pu thre jo ne tu ji tu da ke bang ke ki di ji ki rin ji bu phan si ma tha si original hon mu padu nang po jo ni si ni tu ki tu ni kang chung tu bang ke jo si tu phan jo si nang hon dun pulon de ni tu phan la bang ke normal problem du pigla ni tu da ke lang ke ju phan ta we kan ko ki ju je lang bang tu phan pulon de hala bar ki bar so di mo we apen sang pe ko pe ka ke ase di ke patai ma si ala amen thek u e bang da me se amen ke thek ma teke bang che phau ama se la so se a teke phan ke che to thu yi bana bidi ko son a so se pu se ku milin pu che bahani che hang thu a phi abang se la lang tu mang che pin kha thu lo pu bang le lu a teke phan bang le tu hang thu nang hang da phi pro teke ke to ye bidi bang le klem na pu ma se alang tu ming ki ki to war bang se thik lo a se ke chok teke muni tu che teke pu da la ke dam ju po phero jun ti pi po pakat po Jong si adat kelang no teke je komane pan si phuk perak pelu dulu boleh so teke bang ang hok ni ya hala kosong ho tardung pan dangdun lok pola ke engko wer mo la thai ke claim pen ma si hala si tik la so asiga clear dim ba ke hang ading la so long tak do la so long tak ni ma si la dak teke ti ti ni ma ki pian ni ta rong teke lok la hello nang limen ki thanin ki limen borsing rong ha adak hemari rong hang long rong asak teklen bo হয় না যে ইয়াতে আহি কেনে মই যেটো দেখিলোঁ দেখি কিনে যে ইমানটো ভাল লাগিছে যে মই আৰু ক'বই নোৱাৰোঁ খোৱাটো দূৰৰ কথা মোৰ বস্তু চাই চাই ভাল লাগিছে সেইকাৰণে এতিয়া মনটো লাগিছে যে কেতিয়া যে আমি ইয়াত পিকনিক খাব আহিম আমাৰ তাৰ পৰা মানুহ লৈ কিনে ইয়াত দেখাব আনিম যে জেগাত যে এনেকুৱা জেগা ভিতৰত আছে সেইটো কাৰণে মানে মনটো খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মানে মই ভাবি আছোঁ যে ইয়াত ইমান হাবিৰ ভিতৰত যে ইমান ডাঙৰ এটা জলপ্ৰপাত যে এনেকুৱা আছে ইমান ধুনীয়া এটা জেগা আছে সেইটোকে বহুত আনন্দ লাগিছে আইটেম তো কি পাইছে তেনেলে ইয়াতে আইটেম তো খোৱাৰ তো কোনো ইয়ে নাই কি কি যি খাবলৈ মন সব দি আছে ইয়াতে যি খাব লাগে চুঙা ভাত চুঙা মাংস আকৌ চব্জি কিবা তিল দিয়া চব্জি মানে খোৱাৰ কোনো ইয়া নাই
সেইকাৰণে ময়ো ভাবোঁ যে মানুহ ইয়াত আহক আৰু অলপ ভাল হয় ৰং টেকেৰ পৰা ইয়াত কিমান দূৰ হ'ব তাৰ পৰা মিনিমাম ইয়াত 5 কিলোমিটাৰ বা 6 কিলোমিটাৰ হ'ব 5 কিলোমিটাৰমানতো হ'বই লাগিব পাব্লিক কি ক'ব পাব্লিক না ৰাস্তা যিটো ভাল এইটো পাব্লিকৰ কোনো প্ৰব্লেম নহয় এনেই একদম ভাল মানুহ আহিব পাৰে যিকোনো গাড়ী লৈ আহিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই কোনো অসুবিধা নাই ৰাস্তা ধুনীয়া একদম কোনো অসুবিধা নাই নামটো আপোনাৰ নামটো মোৰ নাম হ'ল ভৰত বৰ্মন মই বৈঠক টেইলাৰ Tang tepini ada babirta pangkila pansi kang toniklo kato kawita tumithakni kurwangthu